снарядов. 10 отстрелялись, убежали, перезарядились, посмотрели небо, если все чисто, все нормально, готовы выезжать по новой. 10 снарядов, примерно 2 пристрелочных. Angkatan bersenjata Rusia intens melancarkan serangannya pada kubu Kiev. Terbaru, di arah selatan Donetsk, pasukan Rusia bergerak maju untuk melenyapkan peralatan militer dan posisi Ukraina yang ditargetkan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 8 November 2024. Awak senjata self-propelled Akasia bekerja di arah ini. Awaknya yang dikomandoi oleh seorang pejuang dengan tanda panggilan Kisel diketahui telah mencapai ratusan sasaran. Di antaranya adalah kendaraan lapis baja NATO yang digunakan oleh angkatan bersenjata Ukraina. Tampak dalam rekaman rentetan serangan mematikan diluncurkan ke titik musuh. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran dan menghancurkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Ну и по живой силе, когда десант приезжает, высаживается противник. Уезжаем на 2 из 3, занимаем позицию и начинаем работать. Бывает и днем, и ночью работаем. Прям бывает плотно. Зависит от противника, как он себя поведет. Работали по технике Брэдли, это леопарды. Ну, на моем, короче, два Брэдли щиты. Стреляем сейчас из-за птичек вражеских, стреляем только по 10 снарядов. 10 отстрелялись, убежали, перезарядились, посмотрели небо, если все чисто, все нормально, готовы выезжать по новой. 10 снарядов, примерно 2 пристрелочных, и все, остальные можем все в цель. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.